Dobar dan, dobrodošli, moj ime je Širo i danas igramo Inch by Inch. Što si uglavnom neki ludi profesor koji je napravio neki napitak i onda se kreneš smanjivati. To je sve što znam i uglavnom moraš se prestati smanjivati. Tako da idemo započet. Želim fakat vidjeti kako ovo igra. Zanimljivo izgleda. Ok, ovo je valjda moje mjesto. Što? What I need is Ignatium. Luckily there is some on my desk, let's pick it up. A da, fakat gledaj. Nekim slučajem na mom stolu. Time for some science. Let's put this Ignatium in the distillator. Evo ga. Pa točno radim za sad. Treba mi water. I onda će nastati što explodium. A, mogu ovako se uzmem stvari. Ne! Očilo mi iza, ne. Čekaj, mogu uzeti nazad. Eto. Želim tebe otvoriti, kako to mogu sad zatvoriti? Ok, uopće nemam pojma kontrole. Ok, ono... Ali dobro da sam zapamtio, treba mi voda. Ok, ova voda se toči jako dugo. Ovo je voda. Pa dobro. Ovdje? Ok, sad trebam samo upaliti destilator. Ovak, puste rozo. Mi ljubi često. Voda, Ignatium i Water Explodium. Ne znam je li ovo dobro baš. Da radim ovo. Pošto ime baš ne zvuči dobro. The bioreactor only takes a single ingredient but also requires a code. I wrote down the code and put it on the drawer. Ok, već sam mislio da tu nalazim tamo. Just can't remember which one. Ok, sad ja to moram naći, ili šta? Zašto se ti ne možeš sjetiti di je? Ovdje? Ovdje možda? Ne. Evo ga! Ne, zgličao se! Čekaj. A, evo ga. 7283. To je valjda to. Ovdje? 7283. Evo ga. Ajme, ovo je jako glasno. Sam sad to napravio. Šta sad s njim? Baci. All I need to do now is put it on the mic. Ok, ne. Ajme, bottle flipa sam ovo. Ček malo. Kad tvari ovo... Aha, ne, sam stavim. A, tu ima smisla. Dok to čekamo... Ja ću bottle flipat ovo. Mislim, nije baš bottle flip. I mogu uzeti vode. Ali sam žena. Wow, to sve sam trebao da napravim. Ok, da napravim coffee. Ok, da, now the real work can begin. Mogu barem popit. Ok, neću ni popit. Dobro igro, tako znači. Ajde, šta je ovo? I kind of feel funny. Ignatium plus microwave. Maybe I should stop using our lab. Ok, da, evo ga, smanjujem se. Ovo nije baš dobro. Da, I'm shrinking. Ajoj. Okay, all I need is 3 key components for this antidote. The formula and the ingredients have to be around here somewhere. Pa vidim ih, tu je jedan. Tu je... Šta je ovo? To, ti. Ok, imam čaj tu, ne znam šta će mi čaj. Imam, ne kutiju, imam... Parabolium. Ako ti to treba. Ajoj, imam ošakare za njih ovdje negdje. Sigurno je tu negdje. A, mogu ovo otvoriti. 4 od 5. Šta kada se kupim sve? Ja sam sve otvoram, ovo mi briga. Tu nema ničeg. Frižider. A da je, baš sam se nadao da će ostaviti frižider. Možda gore negdje. Ne mogu što sam fullao jednu. Da ovaj gore ne mogu otvarat. Negdje tu gore, treba biti. Jeste vi sigurni da nemam sve? Fakat nemam pojma di bi trebalo biti. A, evo ga! Da sam što se nije vidio. Ingredients sad imam. Šta sam moram? Ignatium i microwave. Čekaj, Ignatium je... Tu negdje. A, već sam premal za ovo. Ne, Ignatium ni nemam. Treba mi Xonolium i Ice Tea. A, ovo. A, treba ću si staviti ove kutije da se mogu popiti gore. Što mi još treba, Ice Tea. To. Ja mislim da ću treba to restartati, pošto nemam fakat dovoljno vremena. Za ovo. Kao tu se radi, ja si im postaviti sam neke stvari ovdje. Da se mogu popiti kasnije. Treba će mi za microwave. Gdje ću cipelu. Sad. Što mi još treba? Treba mi Draconium. Treba mi kod onda. Ostavimo ovdje, kod je... Što je kod?
1418. 1418. 1418. Evo ga. Šta još? Tu fucka moram bit brz sada. Darkium i Microwave. Gdje je Darkium otišao? A ne. Jesam ja to krivo pročitao? Drakonium mi trebao. Ovo tu, krivo sam stavio, shit, čekaj, morat ću... A ne. Hoću vidjeti sam što će ovo ispast. Pošto krivo sam stavio. Treba ću ponovo krenut. Ajoj. Hold. I must have gotten the formula wrong. Da, jesam. Da, treba ćemo ponovo baciti ovo ovdje unutra. Ne treba nam više. Ok, resetirao sam. Vidio sam sad, imao sam na hard. Imao sam na hard stavljeno, tako da, zbog toga. Inače, vada, mislim da je visina 180, meni je bilo na 150 i još brže se smanjuješ i moraš više stvari pokupiti. Tako da sad sam stavio na normal, da. Sad, ovo bi trebalo biti bolje već. Ok, onda idemo play, ok, da ne želim ponovno tutorial. Ok, evo ga. Sad bi trebalo biti dosta lakše. Strawberry jam. To je vada fino. Ti sam ja to dobro pročitao, to je ti, da. Imamo ti. Iako ne znam šta će mi onda. Sad trebam pronaći formula. I još dvije ove ingredients. Tu nije. Tu gore možda. Ne. Tu isto nije. Evo ga. Tu je jedan. Formulas, da, dvije mi trebaju. Da, joj. Ovo je jako gadno kad imaš vrijeme. I to ne baš puno. Ovo je treća ingredient, treba mi još jedna. Evo ga, zadnja. Treba mi još jedna formula. Tu neće biti formula, da. Ti je formula. Tu je jedna, da. A pa tu je gore još jedna. Ok, Ice Tea i Microwave. Da, tu je Ice Tea. Vada radim točno. Ovo započni. Znači, ovo je gotov, to ću baciti ovdje. Još mi ne treba više. Tilium i... Mogu pogledat. Tilium i Strawberry Jam. Gdje je Tilium? Šta je to? Tilium, jesi to ti? Jesi. To ostavimo ovdje. Sad mi treba Strawberry Jam, on je ovaj. Ne ovaj, ovaj drugi. Evo ga. Brzo, brzo, brzo. Postavim sad fakat malo. Šta još? O, tu piše još. Exotium. Exonalium. Di mi je Exotium? To valjda dobijemo od ovog. Nadam se, inače nemam pojma. Što ovdje piše? Exonalium. 2213. Evo ga. Znači tu moramo pisati 2213. Ok, dok se to radi, šta još? Explode mi water. Pa njega nisam dobio još. Previše stvari sad radi. Ok, sad bi trebao staviti ove stvari. Šta? Ok, ovo mogu uzeti. Pošto postavim malo. Pa mi trebaju stvari. Ovdje moram, pošto ovdje stavljam ove keys. A bez njih nema ničeg. Bez njih ne mogu završiti igru. Evo tu ću staviti ovdje. Ako postavim toliko malo. Iako sumnjam. Evo ga, dalo mi nešto. Exotium. Exotium je ovdje. 6581. Ajoj. Sad sam fakat malo. Završi ovo. Treba ću baciti svoju knjigu. I ovo. Ovo nije dobro. Ajde brže. Explodium. Exotium. Tu ide. I 6581. To je gotovo. To je key. Ajoj da, I'm getting too short. Explodium i water. Ajoj, ovo uopće nije dobro. Brzo natluči water. Treba će mi nešto da se mogu tamo popet. O, tu ću bacit. Ne, sam bez veze bacam stvari. Tek toliko. Ok, vodu još mogu uzeti, to je dobro barem. Ali ovdje ne mogu doći. Da, započni ovo. Popao sam se tu gore. Ovo je zaku kofi. Šta je ovo? Key 3, da, to mi treba. Popni se gore. I stavi ovdje. Imamo jedan od 3. Ovo je dobro vada. Je li ovo tu key 2? Ili je ovo key 2? Mislim da ćemo uspjeti čak. Već sad sam pitanje vremena. Ajoj. Ajde brže. Fakat užas. Se uopće mogu popet. Ajoj.
Ok, da do microwave više ne trebam doći. Evo ga key 1. Još sad sam čekam onaj. Sad se moram popiti opet nekak tu gore. Evo ga, gotovo je. Hoću te tu skoku uzeti. Ili ne? A pa dobro je. That's it, that's the last key ingredient I need. Here you go. Evo ga, popni se gore. Stav ovdje. Nadam se da mi ne treba još nešto. Ha, I did it. I've stopped shrinking. A kako će se povećat? How do I get bigger? To sam ja isto rekao. Antidote processor. A to? Ok je. Na 66,5 sam došao. Ne znam je li to dobro. Mogu continue playing, je li to isto opet? Ok, da, to sam započnem novo. Aha, ne, sam smo ovdje. Da, sad se ne mogu više povećat. Ili mogu. Mislim, mogu još uvijek otvarati ove stvari. To je dobro. Mogu pomicati još uvijek stvari. A, ovo ne mogu. Ok, jedva sam se mogu ovdje popet. Ok, da, ovo je bio jako zabavna igra. Fora mi što moraš ovako micati ove stvari da se popneš gore, moraš biti užasno brz. Ne znam je li ovo dobar score koji sam dobio. Nadam se da jesam, mislim. Za početak je dobro. Ne znam je li mi trebalo uopće ovo tu. Šta je to uopće? Chemical Reverter. Ok, ne znam je li mi to trebalo. To će možda kasnije doći. Pošto ne znam hoće izaći još neka verzija igra. Ovo se postala parkour igra. Ok, da, to je bilo to za Inch by Inch. Jako fora ideja. Da bari dođe ovak igra cijela da bude ovakva. Da moraš i da imaš baš level, to bi bilo tako dobro. Uglavnom da, to bi bilo to onda za ovaj video. I hvala na gledanju i vidimo se u drugom videu. Bok!